abantu bose bumviriza ubutumwa bwiza nshikiriza haba kuri Facebook, haba mu magurupe atandukanye. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Ndagarutse kubabwira irindi yerekwa nagize, ariko rero reka manze senge hanyuma umwuka wera anyibutse byinshi. Reka senge mu izina rya Yesu Kristo. Uwera Mana, ndagushima kuba wongeye kandi kunyemerera. Data wa twese, ndakwinginze ungire neza. Mana waremye ijuru n'isi, dore ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Data wa twese, nasame nawe uvuge. Uwiteka, ni wowe uzi byinshi byo wanyeretse. Mwami Yesu, ibyo ushaka ko bisohoka ari byo bisohokamwo. Urakoze Yesu, ndakweretse abantu bawe, maze Mwami ubagiye neza. Data ubaha umugisha. Ndirukanye shetani n'abadayimoni biwe mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze ijuru rimanuke maze rinkikuze. Urakoze Mwami, umugisha umuntu ari we wese ari bwumve ino video, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Okay, ndatangiye. Hari mu kwezi gushize mu kw'icenda, nibonye ndi mu rushengero, hanyuma mbona abantu barimo barasenga baja ku mazabahu, bapfukama basenga. Nanjye ndagenda imbere yabo ndasenga. Sinzi Imana basenga, njye nasenga Imana yo mu ijuru. Ako kanya ndimo ndasenga, umwuka wera aramvugiramwo, arambwira ati aho hantu nuhave. Nanjye ndumvira umwuka wera, aho hantu ndahaguruka ndahava. Ako kanya mw'urwo rushengero naciye mbona hinjiye abagabo barenga 3. Hanyuma barampamagara, baravuga bati wewe ingo hano. Yebaba we. Hanyuma ndagenda, nta wundi batoranije atari njyewe. Ndagenda, maze kugera aho bari hari mu rushengero, barambwira bati ngo ni wihakane Yesu cyangwa upfe. Mwene data, wowe uri muranyumviriza, ndakubwije ukuri, bino bihe hazagera igihe bigere. Bino bihe byo kuvuga ngo ni wihakane Yesu cyangwa upfe, nukuri ibyo bihe bizashika. Ngewe nta na kimwe navuze, naricecekeye. Hanyuma babonye nanze, baca banywesha ibintu bibi kugira ngo nihakane Yesu cyangwa banyice. Nubwo banywesheje ibintu bibi, ntago nigeze ndamwihakana. Ahubwo icyo nakoze, nagumye nsengera mu mutima, mbwira Imana ati Mana nyeza, Mana nyeza. Iryo niryo sengesho nasenga, mbwira Imana. Hanyuma babonye nanze kumwihakana Yesu, baca bafata agasenda barakansiga. Barambwira bati ngo zana ayo maso. hanyuma ndabegereza amaso barasigamwo
agasenda. Hanyuma ni hahandi ntabwo nigeze ndamwihakana, bashaka ko nihakana Yesu cyangwa banyice. Ako kanya naciye nerekwa, ndi mu nzozi nyene naciye nerekwa, mbona ukuntu bagiye kunkatagura ukuboko, kuno kuboko, ukuntu bagiye kunkatagura, bankatagura nkanura ukuba mbabaza, bankatagura kugira ngo ntihakane Yesu. Ndabibona muri nge, ndabibona. Bene data, ibyo bihe bizashika. Naciye mbona rero umugabo yari mu bumoso. Uwo mugabo yari afite icyuma, niwe yashaka kunkatagura ukuboko. Yamara bashaka kunkatagura kugira ngo ntihakane Yesu. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data, Yesu ntago nigeze ndamwihakana, ahubwo isengesho ryarindimwo navuga ngo Mana nyeza, byonyene kuvuga, gukura k'umunwa ngo ndabishure byarananiye, kuvuga birananira, ahubwo nguma sengera muri nge, Mana nyeza. Ibyo bankora narabibona, ariko Imana yo mu ijuru yarahabaye. Hanyuma ngumye ntaka ngo Mana nunyeze, ukuntu nabavuyemwo abo bantu ntabwo ndabizi, ukuntu navuye hagati y'abo bantu ntabwo ndabizi pe, ntabyo nibuka, ntabwo ndabizi. Nabonye gusa ndabavamo ndahandi hantu. Bene data, nshuti z'umusaraba, bino bihe byo kugirirwa nabi bizashika, kandi bazahama abakristo nibo bazagira nabi cyane kugira ngo bihakane Kristo. Abakristo bazakubitwa, bazatemagurwa, bazafatwa nabi kugira ngo bihakane Kristo. Yamara benshi bazamwihakana, harimo n'abandi batazamwihakana. Harahiriwe uzakwihangana akageza ku iherezo, uwo niwe azakira uburake bw'Uwiteka. Harahiriwe umuntu atazamwihakana uwo mwami, kubera ko ibihe bigoye bizaza, ibihe bigoye biregereje, ibihe bikomeye biregereje. Yamara mwene data, waramwakiriye, numugumye kugeza ku iherezo ryawe, numugumye ugeze no ku iherezo. Uwiteka Imana nabaho umugisha. Ijambo rivuga riti ngo muhore mukenyeye, ngo kandi amatara yanyu yame yaka. Yamara mumenye ko ibyo bihe bizaza. Imana yarabinyeretse, ariko inyereka ari nge biriko birambaho, ninge byabaye ko. Ariko ndashima Imana. Yamara narahonjeje, ukuntu bizaba bimeze narahonjeje, yaramponjeje kugira ngo ndabibone uko bizaba bimeze, ariko noneho bizaba bikaze gusumbya, bizaba bikaze kuko navuye mu nzozi batarantemagura,
navuye mu nzozi batarantemagura, ariko bari bansize urusenda rwo kumbabaza kugira ngo ntihakane Kristo. Ntabwo nigeze ndamwihakana. Rero mwene data, umenye ko ibihe bikomeye bizaza kandi abakristo bazahamwa cyane kugira ngo bihakane Kristo. Bazabatera ubwoba cyane, babakubite, babatemagure, yewe babafate nabi, bababwira ko mwakwihakana Yesu. Yamara mwene data, ibyo bihe nibyaba ukiriho, ndakwinginze ntuzamwihakane. Wibuke ukuntu muririmbira, wibuke ukuntu mukorera, wibuke ukuntu ugenda ku rushengero buri munsi, wibuke ukuntu wihangana iyo unyuze mu bigeragezo kubera Kristo, wibuke mbese amarushwa urimo urahura nayo mw'ubu buzima, ubuzima bugoye. Unyura mu imisozi irakunanira kuzamuka, ibinogo birakunanira, ariko iyo ugeze mu ibyo bihe uhamagara Kristo wihanganye akagutabara. Noneho ndakwinginze muze mwihangane, nidukomere kuri Kristo wacu twemeye, kandi nawe aradukunda uwo mwami ntago atwanka. Nitugire iki? Nitumukomereho, kubera ko benshi bazamwihakana ariko abandi ntibazamwihakana. Yamara bazamwihakana bazanywa ku gikombe cy'uburakari bw'Imana. Bo bazagira ngo barimo barikiza, naho ntibamenye ko barimo barapfa. Rero Uwiteka Imana nabaha umugisha, Uwiteka Imana nabagire neza, Uwiteka Imana nabahe gukomera. Nukuri umwami Yesu araje, aje vuba, aje guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze.